lunga ama lo in siam mak tak tak a om thina chutiang deuh chuan mihring ten kan ker te pawh hi makle dang dai tak tak akat ve nup thomaya tun tuma hian mihring te kut chuak moi le ro pui tak tak lunga thil ker dang dai ber ber te kan ho don ani Lision Giant Buddha kum edi sari som pathumna le zariat le pathumna inkar Teng Dynasty anti hun lai khan he Lision Giant Buddha anti hi ker ani a fit zani somthum le pathuma sang ni in Lesion khopui nai tak Siachen province China a om ani a alung an man hi sandstone sen ni in Mount Emi anti hoizonga thutir ani a khovela Buddha lim lianber ani bok kumsang kat zani vel bor chu helai hmuna hian alo ding to a nima sela tuntaya hian tuilama poldal tu pollution atam awangin alung ta hi abal ran chho zeu zewa kumtam lutuk lo hnulama pheichuan a chhevia wang ti a hlawm man lek lek ani kumsang khat zakwa somko le paruk khan UNESCO chuan World Heritage Site a alo puang to a khwal jin hipna thatak ni in helai bor vela miten an tlona satber pahni na ani a kumtinin mi makta duai ni velin helai hmun hi an tlo thin anga chut ani The Lion of Lucerne kumzabi som pasarina tirlam thleng khan chuan Swiss Guard Regiment ta hi French lal veng him tu zinga antel thina kumzabi som pasarina top lampang French Revolution hun lai khan heng Swiss Guard tam tak ta hi tha chiam ani a Swiss history a thil thleng rap thak ber pol ni in hemi truma thil thleng hriat rengnan hian Lucerne hmuna kumsanga zakwa Soviet le pakhat khan he hriat rengna lung hi ker ani ta a Lion Monument anti ni in sake bak nei chalchang thitur feya chhun lem ani a alung bang ma taka hian ker ni in fi somthum le pathuma thui ni in fi som hi a sang ani a atnoilama hian sipai officer thita sari samur kuvel finger tel ani bok Mark Twain na po khan khovela lungker nukti ul le mi te thin lung khoi theiber ati hial ani Mount Rushmore khovela rock sculpture larber ti thei hi Keystone and the Black Hills South Dakota muna mu thein aoma official tak chuan Mount Rushmore National Memorial ti ni in kumsang ka zakwa somni le pasari atanga sangkha zakwa somli le pakhat inkara kerkha ani a Gatzon Barklow anti sculpture pakhat project ani kanfiat angin henga alim te hi American President pali te lim ni in chu chuan anram lo Indian dan te alo than chho dan ma ason dan le anin hum him dan te a entira heng milim te hi George Washington Thomas Jefferson Theodore Roosevelt tele Abraham Lincoln a lim te ani a alu pakhat hi fit somruk vela lian te ani tlang puya atlang shim hi sea level atanga te in fit sanga zasari somni le panga vela sang ani thung atira chuan heng president pali te hi an kong thlenga an lim hi kertum ani a nima sela ma latu ber gatzona aboral ta ka wang le sumle pailama har satna an to awangin an puitling thei talofa nima sela nu ma ro pui takero an tu chi ta tho ani Portrait of Decibelas Decibelas hi Dacia tuna Romania kanti tak lal nung ber hi ani a ani hi mikol sen tak ni in alalaram zalenna turin huai sen takin abaya ani khan Roman Empire noya zalenna anei theinan indo voithum lai amachona aram mi puita chuan anram chan him tua anpom ngeta bur bok ani hemi awang hian alim hi Romania khopui pakhat Orsova bula lunglian taka ker anita a Europa rock sculpture lian ber ni in fitza samria ta sang ani a nima sela tun hnai meya ker kha ni in Joseph Dragan anti malakna ani a Joseph Dragan chuan he an kerna lung hi kumsang kha zakwa somko le pahni khan aleya ti chuan lungker thin som pahni ruain kum som chung vel uluk taka an ker nuwa ati hian alo chhuak ta ani alim hnuaya hian thir thein lal Decibelas a ker tu Dragan ti hi an chukai tel bok ani Abu Simbel Temple
Egypt ram hi manlai thil hlu tak tak an lo hmu chhuah thin na le an lo lai chhuah tawh thin na hmun ani a pyramid kan ti te hi helai hmuna mi te ngai ven hlo ber ani lo theilowa chuti rual chuan Sudan nena an rina bullaka hian Abu Simbel kholian vak lova hian he temple lunga milim lian tak tak an ker hmu tur hi a awma kumbisi zabisom pathumna lai vela lunga an ker ani a Pharaoh Ramesses panina hun lai vel ni a hriat ni in ama Pharaoh ale anupui lim te po atel ani heng milim kernan hian kumsom ni vel an manga aker tu Pharaoh a lim lian tak tak pali te omin a hun laia athil siam ro pui bera ngai ani bok Ambio monument anti zinga tel ni in UNESCO point World Heritage Site alo puang to ani Church of St. George Lala Bila Kobul Ethiopia a hian lunga ker mak tak tak ka oma Rockheim Church of La Bila ti ani hloma Zekwai dynasty hun lai kumzabi som pani na le som pathumna vela an ker kha ni a riat ani a biak in som pakhat la helai huna hian omin an vai hian leya lai khuara lunga ker vek ani a ain tlo po thei vek bok ani avai hian lianin maklom hlema sela alang sar ber chu he St. George Church anti hi ani a abiak in pum hi UNESCO World Heritage Site a kumsang khazakwa sumir le pasari khan puan aloni to a tun thleng hian sakho mun poimo tak alani renga alung te hi an lo ram ve tan to a theito pa siam that ve reng nima sela engtika emo chuan la tu sop thei reng din huna adinga hlau po an hlau thong hle ani Mano del Sierto Atacama Thaler Chile Rama Muntam Zokhichu Ramzau tak Ramaro anive maya Nimasera mun pakhat Antofagasta anti atanga mel somli velahla he kut lo phar chuak hi mu thein awma Chilean artist pakhat Mario Irazabal anti kutsuak ni in Mano del Sierto emo Hand of the Desert ti ashiat lar anita ani Fit som thum le paruka sang ni in kumsang khazakwa samko le pahni mars thla kha mi pui hu theitura pholan ani a aker du chuan mishing te chan hai zia le shiomna atanga tal chhuah tum lei atanga inphum loban chuak ate khina mitam takin helai mun hi kumtenin an to thina graffiti artist te po in helai mun hi an lo to ve chen boka kartin deuh tho heng hosu nuhi ti file ve zi angai thin ani Gopachal Jain Monument Guadapur Fort anti omnatlanga he Guadapur Jain Monument anti hi an oma Madhya Pradesh India ramami ani heng monument alung kerte hi kumzabi pasari na le sompangana inkar velami kha ni in tirtan kharas anti Jain sakho zirtir tu tele sakho pui thiam te lim ani a an meditation tilai tele pathian an belai lim te ani de uber he monument a hian milim chi sang sang mu thein an oma heng milim te hi hlom nga a then thei an ni a an vai hian hun in ang lo tak taka siam ni in a entire te po adang lam hle hlomin an soi ani kumsang zanga somthi le pasari vela Mughal emperor Babur Khan helai mun hi ala khan heng milim tamzok hi chu ti chetura ti ani a nima sela heng milim te hi anomna asan awang le ti chiat a harsat awangin tun thlenga ding hi an la om treu ani Apolline Colossus Greece ram hi milim ker tamna mun ani a mun sang sanga mu thein a oma chung zinga chuan tlema makle dang dai deuh te po anom ve boka chung zinga makber pol chu he Apolline Colossus anti Florence atanga mesari vela la a hi ani a milim lian tak ni in fit som thum le panga asang ani a akhabimul hi selectile lu manga siam ani a akuthian sakol lu chu zuknemin tarang chuan tui alo luang suak thin ani he milim hi en mei ai hian abona achung hi kovekin ta chuan akal kol thaya chumia chuan lemziak te po mu thein a oma fountain pahnih mu tur a om boka alu lama hian kwa omin mei chemna a oma ta chuan mei kan chem chuan a hnar tang hian khu alo chuak thei thin ani he milim hi milim pa ngai niloin ennom chuana anle ahun laia mipui hi khom nana an man thin ani a ahun lai phei chuan mi te soile ti ti lo ber tu te po alo ni to thinin arin om
ole kha kha tun tuma kan no theite an ni a en tu chunga lom thu be soye